8 की mathematics की video series दा ani suba video ko rational number की manung da yauriba 1.2 unit की properties of rational number angang sing hari basi की properties se koi karino khangmina se ko 1.2.1 da koi closure yauri closure property hari ba closure property se koi whole number da su aduga se rational number da su ko koi closure property se oibo oide base 1 by 1 jeng se ko han ba da koi whole number se lokha se whole number se lokha se whole number se lokha laga koi whole number gi magi leiriba number sing se sida closure property oibo oide base jeng se ko ado khona hana closure property se kari no hadi khangbadi mathau tai closure property hadi kari no hari gadi whole number da koi example lau si whole number ani tinsinaba matam da whole number taraba adudi whole number gi ngasai gi kano sida property se changsil la kan dane whole number gi addition se closure property oi haidui ne whole number ani khaidong na ba matam da subtract taw matam da magi region do whole number sum taraba adoi ta di whole number da subtraction se su closure property oi haidui ne gyan tai ko ngang sing whole number gi multiplication da whole number ani multiply taw matam da ko magi product se whole number ani gi multiplication taw matam da magi product se matam khudi mak da whole number taraba adoi ta di whole number gi multiplication da su closure property oi haidui ne ko division koina jenaba haibudo metelon da ko whole number ani gi division taw matam da magi quotient do matam khudi mak da haidi magi athung ba haitare magi phone do matam khudi mak da whole number oina phangaba adoi ta di whole number gi makha da ngasai gi leiriba division se sisu koina closure property oi haidui ne ado hoje koi jingmin si whole number ani ahan ba matam da whole number ani koi plus tausi 2 plus 2 ko kya ta ge 4 tai ko 2 plus 2 4 ne ko 5 plus 2 7 ne natra aduna koina addition se de matam khudi mak da whole number ani tin sinabas de matam khudi mak da whole number sum taraga leigani ko aduna ko koina lakti se kaino whole number ani gi tin sinabas matam khudi mak da whole number sum taraga lei aduna kogi last region se on adding any two whole number ko nang ni any two whole number se lowraga add taw matam da ne nang na phangdu se kaino da matam khudi mak da ko the whole number se phangani ko aduna so whole number is closure under addition hai so closure property se oi univer whole number se kalai da under addition da koina tinsin naba matam da haidi magi property se check closure property oi baro oi da brani jinga di ma se closure property oi haiba ko kari gino hai gadi whole number ani tinsin naba se matam khudi makta whole number oi na phangi yani ko mya ado next time ko jingsi subtraction da mo ko jing kan nga sa gi whole number ani khaidong na ga jingsi ko subtract tawraga ko si sim lower si 5 minus 2 kya ta ge nang sa 5 minus 2 3 tai ko okay 2 minus 3 hoga di kya ta equal to minus 1 ko 3 si de ko whole number ni minus 1 si de whole number hoibra oi de ko minus 1 से करी होय नेचुरल नंबर होय बरा होय दे को इंटीजर्स होय बरा इंटीजर्स ती होय को इंटीजर्स होय अदुन कोइना ngasai gi होय gi subtraction तव मतम दने whole number से subtraction तव मतम द मासे closure property होय दे हायक तिने को करी गिनो हाय गदी whole number any two whole number से कोना subtract तव मतम द we not get always a whole number hai koi matam khudi mukta whole number oina phangde hai ko so whole number are not closure under subtraction ko whole number se koina ngasai gi under subtraction da khaidong na ba matam da ma se closure property oide hai dine ko yani ko ma'am multiplication da mu jeng si multiplication da koi jeng bu jai multiplication su koi ngasai lai se kaino hai ga di 0 into 3 hai se equal to 0 ni 3 into 7 has equal to 21 ni nata 5 into 6 has equal to 30 ni ko 1 into 10 has equal to 10 ko I means
nang na kayuma a and b se are any two whole numbers in a lower if a and b are any two whole numbers a ga b ga se any two whole numbers or ga their product se I with their product ab a ga b gi multiplication tawrokpado matam khuding makta whole number oiraga laiba adoi tadi akhon haiduse kaino mathagi khona duse kaino ha kanda nang na whole number ani se lauraga multiplication tawba matamda multiply tawba matamda matam khuding makta akhona whole number oina phangbani na kai haini whole number se are closer oi haini ba karam condition da under multiplication da ko asa addition da so koina haire whole number se are closer oi haire kadai da under addition subtraction de kari hagi ba whole numbers are not closer hai closer property ma oi de hagre kadai da under subtraction da ko aji amukhane lai se multiplication da whole numbers are closer under multiplication hai be adu di hoji phaw da khoni yengai se addition da closer ore multiplication da closer ore subtraction de oi bra oi de ko division na mu jingmina se division da koi oi bri yengsi ko division da 5 by 8 hai 5 से divided by 8 hai kan equal to kaya tage region ko fraction tara ni 0 point something ko adu ere gadi phone number hai gadi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hai bani ko adu masai gi 0 point hai bani yaw de bani na ko masai gi sigi ko gi whole numbers are not a closer under kariba division hai rani eko have the means nang na any two whole numbers hai divide tawraba ko nang na any two whole numbers se lawraga divide tawreba adai ma de magi phangti region se kaina gadi you not get always a whole number nang matam khuding makta whole number oina nangi region se phangoi haibani ba ko so whole numbers are not closer under division ko karigino manas they not closer under division hai reise whole number ani do division tawba matamda magi region se whole number oina phangde haiba ko yani ko angang sing adudi koi closer property whole number da koi closer property se khange addition da koi closer property ore multiplication da closer property ore subtraction da closer property oidare and division da closer property oidare yani ko okay whole numbers are close under addition and the multiplication but not under subtractions and the division okay gyan tar ni ko ngang sing video se muk yeng bada gyan tar draga su repeat tawraga yeng biyo ko atopa mna next video muk ngai mina se next video ngai boina mayam video si subscribe like and share tawba ko bi ganu ko thank you